تنی صحت دارید. روزگارتان خوش است و همیشه چنین بمانید. دوستان عزیز، یک مادر زنگ زده است. چند روز شد خواهش میکند که برای او یک تا همراه، یک زنی که یگان جا کار میکند یا کار نمیکند، کار نکند میگوید باز خوبتر است، یا یگان دختری که یگان جا کار نمیکند لازم است. اگر بعد از پخش مستقیم همین گفته‌های ما رو میشنوید، در رقم 960 46 45 ادمینستراتور در واتساپ نویسید. خواهش است. از این رو همین مادر در همراه در کار است. اگر باشد یگان نفر خویشاوندانتون که مثلا خانه نداشته باشد، میتواند که همراه همین مادر بپر زندگی کند. اگر باشد مرحمت باز تکرار میکنم که با رقم ادمین نویسه، زیرا که چند روز میشود که همین مادر از ما درخواست کرده است. مقصد ما چی است؟ مقصد ما یک مادر هست همراه میکنه و تنها زن یا دختری که مثلا یگان جا کار نکند یا بگذار کار کند، در کار است. اگر که باشد به شما یگان نفر مرحمت، یگان خویش تبورتون که جو ندارد، یگان نفری که مثلا دانشجو از زن باشد، جای زندگی ندارد، مرحمت همراه همین مادر میتواند زندگی کند. خورد و خوراک همش حساب همین مادر میشود. اگر باشد بعد از تماشا کردن پخش مستقیم باز تکرار میکنم که رقم تلفن رو میگذارم 960 46 45. در واتساپ حتما نویسید. این هم خواهش من هست، هم خواهش همان مادر است. سلام. یگان گپ چی نیست. گفتم که یک مادر میخواد همراه خود در کوارتیرش یک نفری رو جاگیر کنه که در خانه استقامتیش یگان جا کار نمیکند، نه پلی کوارتیره لازم است، حتی خورد و خوراکش هم از طرف همین زن تامین میگردد. اگر باشد یگان خویش تبورتون، یگان شناستون، حتما در همین واتساپ نویسید. خونش در شهر دوشنبه پیش نزد بازار مهرگان. خونش در شهر دوشنبه. باز تکرار میکنم که برای او تنها زن لازم است، مردها نه. اگر که باشد یگان نفرتون، یگان نفری که بیجا هست، امکانیت زندگی کردن ندارد،
хурду хӯрок ҳатто ёрдампулӣ аз тарафи ҳамон апа мешавад. деҳотӣ насиб бошад рӯзи чоршанбе иншоаллоҳ аввалу охир худо насиб карда бошад мешавад. ҳоло маънои гапи мо дар бораи филми деҳотӣ нест. маънои гапи мо барои ҳамон модар ҳастае. фарқ надорад ягон гудак ҳам дошта бошад, танҳо як гудак буданаш ягон боки надорад. агар ки бошад ду гудак какун намедонам. ҳамон кадом нафарҳое ҳастед, боз такрор мекунам, як гудак доред, ду гудак доред ё як нафар ҳастед, 960-46-45 дар ватсап нависен ё занг занед, нависед хубтараш, ман онҳоро гам мезанам ки масалан мусоидат мекунам шумо қатъи. добуро 960-46-45. хуб, худованд нигаҳбонтон бошад. агар ки бошад ягон нафари наздикатон, ҳатман нафаре ки боварӣ доред худатон ба ҳамон нафар, ба кӣ чанд сомон медиҳанд? Фотима алҳамдулилло рӯзадорем. ба ҳамон соҳиби хона агар дар назар дошта бошед, ягон сомони шумо дар кор нест. хурду хӯроктон ҳама ҳисоби анамун соҳибхона мешавад. агар ки бошавад ягон нафаре ки дар ҳақиқат эҳтиёҷманд аст, ҷо надорад, боз такрор мекунам ки 960-46-45 дар ватсап нависен, то оне ки масалан шумо ба бошад дастгирӣ кунад. як танҳо зан лозим аст. хурмат ва алҳамдулилло рӯзадорем. агар бошад ягон нафар ҳатман нависед. нафарое ки баъд аз чиз прямои эфири моро тамошо мекунед, мақсади гап ҳамин аст. як зан ё як модаре ки масалан ҷои иқомат надорад, ба ҳамон нафарҳо, ба он нафаре ки ҷои хона таъмин мекунад, ӯ наметавонад ки мард ё бачаеро ба ҳамроҳи худ қабул кунад. агар бошад ягон нафаратон, марҳамат. худованд нигаҳбони шумо бошад.